Doktore Vito, došli smo vas pozdraviti jer je za vas došlo jedno divno doba života, velik dobitak. Nakon napornog rada vrijeme je za opuštanje i zasluženi odmor. Sad kreće najljepša avantura u kojoj vam želimo puno zdravlja, sretnih trenutaka, vremena za svoju obitelj, hobije i za sve ono što ste zbog posla morali odgađati. Nakon godina briga o drugima, sada je vrijeme da se posvetite sebi. U našim životima ostavili ste dubok trag. Hvala na posvećenosti, hvala na ljudskosti, na empatiji. Vi ste primjer profesionalnosti i humanosti. Hvala što ste bili uz nas kad je bilo najpotrebnije, kad smo dobili toplu riječ, osjetili sigurnost, oslonac, najveću moguću pažnju. Dolazak u vašu ordinaciju, dobiti pomoć uz stisak pružene ruke, uz strpljiv razgovor, savjet i na odlasku zagrljaj, nemjerljivo je i malo gdje doživljeno. Bili ste nam više od liječnika, bili ste prijatelj od najvećeg povjerenja. Mi, vaši pacijenti, imali smo svoje dostojanstvo. Svi smo bili jednako uvaženi i prihvaćeni. Danas ćemo se proveseliti i proslaviti vaše godine rada. A primijetite li nam suze u očima? One su znak da je rastanak pun emocija, da ćete nam faliti jako, najjače. Sretno, veselo i zdravo, dragi doktore. Tu je naša Marija. Draga Marija, danas smo i s vama. Pozdravljamo vas. Počinje i za vas novo poglavlje života. Zaslužena mirovina. Želimo vam sreću, slobodnu i djevičku danu. Puno zdravlja i svih radosti u svojoj
s vama na miru radi sve one poslove koji su bili odgađani i čekali svoj trenutak. Hvala vam na istinskoj toplini, svakoj umilnoj riječi, vašem razumijevanju, njezi, dočeku i ispraćaju u ordinaciji. Što bismo mi bez naše Marije? Koliko puta se moglo čuti u čekaonicu: idem samo do Marije. Razumjeli smo, nitko se nije bunio, nitko nije prigovarao, jer i sami smo dolazili i govorili samo kod Marije. Već na vratima ordinacije vidjeli smo je nasmijanu, diskretnu, predragu Mariju, uvijek spremna svima pomoći. Hvala, draga Marija, na dugim godinama vašeg rada i sve brige za sve nas. Volimo vas. Evo, predragi, baš smo uzbuđeni svi. Odlučili smo se za jednu pjesmu Franje Kuhara o našoj ambulanti, našim ljudima, i Valtera, isto našeg krasnog pjesnika iz Buja. To je na čakarskom. Čut i ne čut. Ku si zdrav, čuješ. Ku nisi, ne čuješ. Ku čuješ, a ne želiš čut, je reći da si bolan. Drugo je, ku ti se uho začepi, ideš poliviteta. Marija će ti uho već odčepit. Sada, ku si zdrav, se čuješ. Ku si bolan, čuješ samo, če je tebe volja. Ivanka se voli. Allora c'hai, a to je kada, ma ne moreš sest až boli, ma ne moreš stat až boli, ma ne moreš se obući až boli, ne moreš se njanka svuć až boli, ne moreš se leći až boli, ma ne moreš govorit až boli, ne moreš se ni smijat až boli, ne moreš hodit až boli, ne moreš teći, ne moreš peljat kariolo, ne moreš zaključat kuću až boli, ne moreš kopat, ne moreš sadit kumpir, ne moreš brat radić až boli, ča moreš? Moreš da te dopejaju u Mediguvi. Chi ha detto quando non avremo il dottor Vito che saremo senza dottore? Per dire il vero mi piace il coro, però adesso qua davanti di voi non farò un monologo. I maschi da una parte e le donne dall'altra, qui sarà il vostro dottor e il ginecologo. Finissima la stima. Chi ha detto che il dottor Vittel va in pensione? Non solo de stazione e torna beato a casa, con l'anima sì stanca rasa, ma piena di onori, perché aver alleviato i dolori a chissà quanta gente, a ogni suo paziente mettendo anima e cuore. Il proprio suo lavoro è sempre così anche pronto, del cuore svelto incontro per una disgrazia o malattia su in città
per qualche via o in dell'alto anche buiese, senza vacillare alle spese sia de giorno che de notte. Ma che dottor de gran dote, sotto il sol piova o le stelle, con quella borsa sua de pelle, per voler salvare un'anima, dove a volte anche una lacrima la podemmo vedere sul suo viso, tentando per lui preciso di salvare un disgraziato, un operaio, una donna o malà o un povero ormai vecchio. Questa è la vera ricetta o specchio di sta buona anima del dottore. E non basta, perché ancora potremo cercare del suo aiuto anche se dopo tutto il va sì ormai in pensione, ma avanti salverà con attenzione ascoltare i propri paesani, ogni dunque i suoi malani de cor, de testa, de panza, regalando a tutti una speranza con suo onesto parere. Perché questo non è voler, questo si chiama passione, diventata coi anni missione di salvare vite e gente. Restando avanti con noi presente, bevendo magari insieme un caffè o un buon bicchiere di quel Cabernet che fa bene alla pressione. Grazie dottor per la vostra attenzione regalata a noi in tutti sti anni e che Dio avanti ve compagni. Koji su i koji nisu, da, dobro. Muzika. Ormai tovara. Neko. Dragi moji. Pacijent. Dragi moji. Dobro. Neka se stisne grlo pa je malo teže, ali stvarno mi se stislo i gledam vas i evo, sjećam se svega onoga što smo preživjeli skupa i doživjeli i poradovali se zajedno i susretali se i u lijepim i u grdim momentima, ali evo, život je takav. Odluka je bila, nije bila laka, nije bilo potrebno da se donese, da pripremimo za mirovinu Marija i ja, da pripremimo malo ordinaciju, da pripremimo i vama jedan prelaz, nastojali smo da bude kvalitetno napravljen. Nadamo se da će s naše strane to biti napravljeno i sa druge strane, jer želimo da nastavite kontinuitet potrebe vaše zdravstvene zaštite, a mi smo jasno kao liječnik i sestra, neovisno što nismo više u radnom odnosu, svi smo si jedna velika familija i tako mora da i ostane budući. Šta da vas želim, hvala vam puno, hvala vam za sve. Hvala lijepa od srca. Bilo mi je čast i zadovoljstvo biti vaša medicinska sestra. Hvala. Evo, sada možemo preći kod... Aha, evo, svirat, a nakon toga idemo popiti Dvije nešto. pjesme. Za Mariju Ružu Srbina.
Čekajte malo, dobro, još jedan Poštovani dragi doktor Vito i sestra Marija, od srca vam čestitam nezasluženom odlasku u mirovinu. U ime grada Buja i u svoje osobno ime zahvaljujem vam na svemu što ste učinili za našu zajednicu i za tisuće pacijenata o kojima ste se tolikom prednošću brinuli dugi niz godina. Nebrojeni su životi koji ste dotaknuli, unaprijedili i spasili, a vaš nesebičan angažman tijekom cijelog radnog vijeka ostaje trajno svjedočanstvo vaše stručnosti, humanosti i plemenitosti. Bili ste i ostali oličenje onoga kako ordinacija obiteljske medicine treba izgledati i funkcionirati. Profesionalno, odgovorno i s iskrenom brigom za svakog čovjeka. Biće vas iznimno teško zamijeniti. Vjerujem da ste ostavili neizbrisiv trag u zdravstvenoj skrbi na području Buja i Bujištine, ali u srcima svih svojih pacijenata. Želim vam da u zasluženoj mirovini uživate u zdravlju, miru i radosti, okruženi obitelji i prijateljima. Još jednom hvala vam od srca na svemu. Gradonačelnik Fabrizio Gentili. Accanto alle parole del sindaco a titolo personale, desidero inoltre esprimervi una particolare riconoscenza per la sensibilità e l'attenzione con cui avete sempre accolto ogni persona
creando un rapporto umano, autentico, fatto di ascolto, rispetto e vicinanza. Nel vostro ambulatorio molti hanno trovato non solo cure e professionalità, ma anche la naturale possibilità di esprimersi nella propria lingua e nel nostro caro dialetto, sentendosi così pienamente compresi e a casa. Un valore silenzioso ma profondamente apprezzato da tutta la nostra comunità. Grazie. Michela, dobro, super. Dobro je. Tamo. Odmah već znam. Hvala lijepa.